twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa. Twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa nimuyageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aratangaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ko nta gihugu na kimwe, imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bakwiye kuwushyiraho igitutu. Umukuru w'igihugu atangaje ibi ngibi mu gihe abakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be basanga igitutu amahanga ashaka gushyira ku butabera bw'u Rwanda muri uru rubanza gishingiye ku nyungu bwite z'ibyo bihugu cyangwa bamwe mu bavuga ari kumvikana basanzwe bihisha inyuma y'ibikorwa bya Rusesabagina. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Queste umaze iminsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina ari ubwigenge bw'ubutabera n'ubutabera buciye mu mucyo. Yagaragaje kandi ko nta mwihariko Rusesabagina akwiye guhabwa muri twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa nimuyageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aratangaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ko nta gihugu na kimwe, imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bakwiye kuwushyiraho igitutu. Umukuru w'igihugu atangaje ibi ngibi mu gihe abakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be basanga igitutu amahanga ashaka gushyira ku butabera bw'u Rwanda muri uru rubanza gishingiye ku nyungu bwite z'ibyo bihugu cyangwa bamwe mu bavuga ari kumvikana basanzwe bihisha inyuma y'ibikorwa bya Rusesabagina. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Queste umaze iminsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina ari ubwigenge bw'ubutabera n'ubutabera buciye mu mucyo. Yagaragaje kandi ko nta mwihariko Rusesabagina akwiye guhabwa muri twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa nimuyageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aratangaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ko nta gihugu na kimwe, imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bakwiye kuwushyiraho igitutu. Umukuru w'igihugu atangaje ibi ngibi mu gihe abakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be basanga igitutu amahanga ashaka gushyira ku butabera bw'u Rwanda muri uru rubanza gishingiye ku nyungu bwite z'ibyo bihugu cyangwa bamwe mu bavuga ari kumvikana basanzwe bihisha inyuma y'ibikorwa bya Rusesabagina. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Queste umaze iminsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina ari ubwigenge bw'ubutabera n'ubutabera buciye mu mucyo. Yagaragaje kandi ko nta mwihariko Rusesabagina akwiye guhabwa muri twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa nimuyageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aratangaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ko nta gihugu na kimwe, imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bakwiye kuwushyiraho igitutu. Umukuru w'igihugu atangaje ibi ngibi mu gihe abakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be basanga igitutu amahanga ashaka gushyira ku butabera bw'u Rwanda muri uru rubanza gishingiye ku nyungu bwite z'ibyo bihugu cyangwa bamwe mu bavuga ari kumvikana basanzwe bihisha inyuma y'ibikorwa bya Rusesabagina. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Queste umaze iminsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina ari ubwigenge bw'ubutabera n'ubutabera buciye mu mucyo. Yagaragaje kandi ko nta mwihariko Rusesabagina akwiye guhabwa muri twinjiye mu isaha y'uburyohe abageze ku meza muryoherwe batarayageraho namwe muze kuryoherwa nimuyageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aratangaza ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ko nta gihugu na kimwe, imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bakwiye kuwushyiraho igitutu. Umukuru w'igihugu atangaje ibi ngibi mu gihe abakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be basanga igitutu amahanga ashaka gushyira ku butabera bw'u Rwanda muri uru rubanza gishingiye ku nyungu bwite z'ibyo bihugu cyangwa bamwe mu bavuga ari kumvikana basanzwe bihisha inyuma y'ibikorwa bya Rusesabagina.
mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Queste umaze iminsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina ari ubwigenge bw'ubutabera n'ubutabera buciye mu mucyo. Yagaragaje kandi ko nta mwihariko Rusesabagina akwiye guhabwa muri